biak mal ka Nuer online TV bana rocha me bana jal link kel roja ban linga jan gwasa me inshallah dinen greater pibor administrative area which murle kanasan kon la kwar chikan la dinen chikan la no rega chitu ka pochalla wait bar ke wait anywak entre wika South Sudan kon gorka de konet wan shush ken wini ka shenge shi murleni shi kan wich bar ajwara shi kan wang ka shi kan di shukko wero shi kan kanak are wishamo bana je kule linke la ngumi shora la re wishin wini ka greater pibor administrative area kam dien ka barke kam dien ka nyak ban je linkel an walle shankan wan ka pai wan ron kina daro wijen dangra widon wan neme jala no janta danan chidak ajwara witbar and shawang ngene murleni banje kula linkel amanan shorala ni don wan chushke and wini wanatin gwasa me shitka men shaling katude shukwar pibor ki murleni jala no chikana ngaje no tek witbar mi shala ajwara rewika pochalla misha dak chikana ling panyin no cha wich ajwara cha jadak dundo kani kwish kaneten kon tin dak wajamo ka ajwara cha jawang ka cha ne wero cha kanak ka jibon ti shop ko wal ti chanang dul wal angwani murleni kaneten kon tin wanka ajwara la wujbar no ka do badanan wanka wajamo ajwara do badian banaje linkel greater pibor administrative ki gwas dan to kum murlenezin ramala royni greater pibor administrative area ki royni murlen la kalat wun mishal ka abraham kelang ajaramandan en la leri lat gwasmi chejela nene chela no ngoda kono gorka nene tin shi ajwara shikana omak la wucha anywak kono gorka antama and kume greater pibor administrative area ki ne kono teka luang kene ka gorka nene toto ki ngwen murletin content cha which anywak ne ajwara cha jawa kashiga na tikan kana shi bartin tire which ka pochalla kanene tin jaka which ajwara ka bawang kalat kuma ka South Sudan tintire which ke pibor which murlene ka queen ken te shana ka gwasedan ka gwasedan cha jikuma tishop ka wal cha kana ka bar ki ngwana anywak ka kweren kel kwar murlene cha kana ngwana bar ko cha ga nyurika ne wal shanak ka jiboni tun wanba radian ka korgwa se paiwo ke jonga te paiwo shi kuma greater pibor administrative area shi kan la no gorne nin ke kanetin kontin shi ajwara shi kan o mak mi kwiri benke kwi shoot ke me jor lat ka gwase dan ngoda kanene ngach ana ajwara men shawang tame wejbar ko kon gorka nenten kon tin wanga jakin nakana kon tin gone o bine ngaje no kan ngwane murlen tin content ci wuje mo wang ken jenga kabuma pibor murow ke likwangole gone o baga je kon ngake nyam ko bine kun ngaje no ke ngwantin ken ci wujbar ci kana wudda kono kuma greater pibor administrative area ki kuma dung murlene kan la roje me ko kan widi tie kan widin kona tie ka nyak kan murleni alo te ka bodor ka kan ne widin kona tie ka dorbar an koromo shene ti choko wara o shagana kaman dangwan ka garo ti shi tes ni antenere koromo an kore dan shi ngwan murle shi kana kapbar ka jwara an teme shi boss mi di chaga pene ka long ko shne te konte sha dorgen sha ka wang tele gwato ke tin ke kol toy ka tele kon misham kane gor ken no de kalwak ti kan ji humanitarian ke anji onden kola na lugre wi ka South Sudan ko de kan
de ka mo ke met mi sham kene ka mede ka toy ke je charo je mo cha je kwen gwasa me te gora mi cha kulo kwen ramadan na la kwer barka pochalla ne she commissioner ki kwer pochalla wuri shalka oweti ulang jajala no Greater Pibor Administrative Area Authority Kennedy Conin take a long Greater Pibor ki kwaran kona tere which in wini tin la kwar muleni a jana ngai ken men shiro da lat dum do lokane ibi ken lat ngai ken no ne kona na ke kabar ki na ka neka ngai ken ki ngai ken ka ken let ken shoot ka me da na shiro lat ka kor gwa se shewe shi commissioner ki kwar nanan ka pochalla re wika sa Sudan charwaje mo cha jalat a jana ngai ken dum no lokano lat ken ko kan ngane kena totin kon binaz binak shul kan ne kende kon te shi ngana anywak kana duno shi kana kula lat kana je ka pin kwar andanan ka pochalla lat raje money ka gwada dan cikin media ne shi kana gwartan ka radio tamazu kana social media nan koken chicken la no kan Greater Pibor Administrative Area jet ka Ramadan la lere lat ka GPAA ngaje mandana shora la du no lokan no be kana lat shiraje mo chetwo ka kwar pochalla ni oweti ulang ka kor gwan ber ko kor chorlan ka gwase dane na ka commander dung bar ke dunga nyogre wi ka pochalla ana mo shalloy ngane bar che jaga jaje ga lon ko charandi en midi cha yede cha jaba da kum sa Sudan gwase da ne cha pochalla cha jadak additionally South Sudan ki people defense force she pointed and would shall ko oleng weti gwase me che jaladi nene janni kan netin kontila murle ke kum sa Sudan kel gwase da ne me che kordan me che twok kan ci rodian mat ko bikan weda kon bar bikan adak ka kuite kon de choren lat ki ku ko re chito ano anyok te kene itimo nyer ka bar to gor ka jano de bar de ka dak ke de weekend de ka dak antama gor kana no de kan Ramadan la king ala nywa king de kana gor ka de wajda ante ka tende kan dak chit ke ngan mo lete kon te shi bere wit januren la kwar pochalla ni oweti ulang ajane kan chiga bena lo de kan king akwai ni go de kan dor de kan bedak duno shwaka bin jojok ko gwadran chig bintin kam de ka woje ndana te king akwai ni goten te ga tanaro korodien to ko kadi ko jen dob nan de kulotin mishika gwada shiga juara shi kana daktin kane ko la murleni ka wudin ko kadi de ka chumno waje dana te kinga kwai ni goten ana mo do mi kan plan go aki kan da ka kan murleni go de kan ke kum so dan kel ko de kan king na la king akwai ni go la king bar de kan nak ke de kan wayda de kan dak chela na mo misha plan kane tin kon tin la kum so Sudan ke kushe mo da go en wode malde janangre wish ko pochalla ke wujbar shi wuda la weti ki commissioner ki kwar pochalla che jalari nono ajele dan yelinga jan gwas me katin kon lat ko rodien en wini ka pochalla ga jan kor gwasame mi jira mi jidit kan Nuer TV ko bi Rwanda TV kula mala lingde jogono jen nywaka kanasin ko kien jan gwal dan de le randa pektin chuji paro jen ojin bi subscribe ki bi jen nywaka kanasin ko kien Nuer TV biata kamal bye bye